Narmala Kenyam Bia Kamal ka no online TV channel. Anda manduni chang kosnya ka te kon ka update me gor kon en wode kon lingwas mene. Kenyam akan kono niam and then be alarm na ci tuok. An wala chang wal baro ko pa won ron kina dangro wi jan dangro wi diech no. Jo niam bana kwen gwas me ke report dana chano mandong de yendi ala ling. Chana right che ko doblam kene potkang an wo kene chakalun ke amin chaka mo ka gwad mi mo chaka latin chit ko chaka wi ka blue hours kene ne itin ko ken chaka nang ka rented house rented residential no ke chaka mo ka gwad mi tikitin ana me cha joje no chaka ka jo mi chalat gwasame ramadan right James Gadet che jo ma che jalat ajani nena jen mandanan chalat en go cha potkang kenetin kokien tin cha yen kel isha ko nang gwad mi sha nang tin cha kamrar ka blue house ajana mena shi thok ajani kach ko kuje mo gor jen o de yen dial te ka ngach kamandan chora lat tele ramcha michalun ka kume SPLA yo men pin dark machar ane dialakon tin cha yen ngot kere te jen jani potkang kana konlun jom chalat James Gadet dak lampar che gwar ka social media de chalan wo men chanen ke lu kach ate rami mo micha lun ka kan gade James Gadet dak lampuar jen rami la tuok la kalat ni siang mite me la roda den la roj la ja gore bana nyun madana de roda na be tur de be nywa ye ken jen gwase mene cha jo che chu gor jo na den wo men chora lat anu lat ke jen tiang no cha gadi cha kalun cha potkang cha je kamrar akan namone jen na mochi tok ano gadan wo ka blue house so jo ma gor jen wo de yen adiyen linga do brana chalat kije ko go baro dana wer mi tek mi chora la den be kono linga namone jo den man go rabe nywa ye kel gwasame akor dana chitwo kam kume SPLA.io kana kume SSPDF jo mi chalat netin kontin la jukume SPLA.io kume SPLA.io ngai kono men tere wicha ke Equatoria chaje la deken no jo chalat gwasame jo jeno ken chika kori kana ter ke kuma SSPDF kan kor mo men chika la den wichi kana ter kene kor makap kan je ke tet kan kor kan kana la no kan te binyin ke kuma kirmi yadit but kene chaka pet godan tikitin so kuje mo kan gang kan rodian bana jome bana je nyakel ka do budan en chikan lat ke jekos teg mi chikana gor ka social media mu gor no banyo ga yekel ban gwatame ko den kon dial tege ngai kuma dan le roda ala kuma SPLA.io la ganga ne roda ni chiang mi te ko kurm chitwo la ganga rodian baruden ka ba gwa ka do budan chi ko mo chitwo ko ja ko ngai kon tin dial kon lat ko ren tama an kuma kirma yadi che gor no dong te ka thong mi de lat den mi chikana gor no be ka je SPLA.io be kan ga mak baruden shul ka netin kon la jikume tin la jikume kana ji Uganda no la kadena matkel so mi charin matkel yo den bi kan kume SPLA.io bi kan shuma gwada na teten so ka mi chit kana me mu kon linga tama mi choda lat ka dob dan kan lat ke jen o chaka dil mak gor jeno batur de be nyo ye kel gwasmane tur men yam be nyo ta ramadan chirwach ko biya ko tin okay wuda me ramkel kanitin kontin te ka kuma SPLA.io jo dana chalat jena kolina lam Gabriel la jo la jal tub ka ta dana to korre gaja mi ci korje to gon den la ja de no so gwada meni ka jo dan ci kana lat mo kala goron be nywa yekel no ci kala de wonena are wi ka morobo county ka Western Equatoria kanichi Korea tuok kam dien ke kume
SSPDF ka changa wal baron wale ka pai bangwan ron kin dangro di dige ano kene che South Sudan People Defense Force SSPDF chikan gwada dan to kuma SPLA yotin chikan magala position ten konti ten gwadan chalke yondu aduno chikan kuma SSPDF chikan joj ka joran chikan lat kene chine ka joj ka chine ka nang nating one no according to SPLA spokesperson Colonel Lampol Gabriel chala do nena ajane chine tin konti la kuma SSPDF gwada chine rumtin chine ka naka chine ka joj no kene ka kor gwade ni ame shi korme to goje kene gwade dane shi ne SSPDF commander chine naktin kene de intin wan ka moro boka shangwel wan ka pay bangwan no rokin dangro de dich kene an gwade man shu kuma SPLA go you can make it well dich AK47 rifle ke PKM machine gun ano ke kene dangro werori chana gwade dan chana dangro chana ke de ni SSPDF jenen kormo kene chul kana randien no chigu shu benelo makane and when mo shu kore talk kan shul kan randi ne dane chana kan kuma SSPDF kan duno kan ne long ko be ne jojok so chine ka jojok je jo mo che jokwen jenen tema ko konte dawo jone teram do dien mi dawo ka jo randi kanat ke jam Colonel Gabriel che kuma SPLA no che ka congratulate ka ta dan dong chu kore to je ka chikan kuma amorai ke kim yadi la SSPDF chikan joy ke ja kan chiro da te kan ne ko dial kontin chukur mo kan ter ka cha di ne SSPDF cha ka joy chikan jo mo chikan lat ka do budan en chu ngwan hiorian lat ke je Colonel Lam Gabriel ko jaram dan la roini la kala de ana che message mission me che je share kan ne dial no de kan te ngai ma le rode no ka ta dan chukur ye to ko je ajani ngoro wone ka wonyam en kume marai ke Dr. Machar no ka joran chikan lat gwasme kan lokan manan lat ke kume kirmi yadit jen mukil nen me changen wo chinatanelo yet no charode chawar ga cheje gorno chenetin kontin tika kume kirmi yadit ka dobran chikan Dr. Machar chikan suspend ke je ke chikan wo ke jere kwarka chawar ga cheje goro kan chi 2010 peace agreement che collapse charien wo ka kume cha jo mo cha jalat ajane charen woch no ka kuje mo tam chika langore lo kanetin konti la jiku mi chede ngai kono mene ko jane cha chonda cha jaluk chonda antekene so ku mo chinera woch aka ku me mo raike kirme yadit cha rojo mo cha jalat no ka jan ta dan le rode je tama rai kono ko kene ikene cha mo bongre ko woy ka kwerien ka jano kwerien tela dor mi chalat ka do badan chalat ke je natanelu yet shola natanelu yet wud me menen jermane ajaram me warga chi gorka jaram dan la acting chairman ka commander in ship gwata ti ku SPLA go te kare gane ke gwata te Dr. Machar te reti jen ke jen gwas mene ajikala dun chikan me chikan reject ta dan chi kume kirme yadit chikan Dr. Machar chikan yen ke je ke chikan suspend ke je kan men ditin gwas me men bitu kan ne chine gurno dong binele ngot kamale dan e chatan right now kan mal che collapse ke mal che jek tel michal ke mala tema la 2010 peace agreement melatke wude me chal natanelo yet ajaram dan la kuer chala no chine lok ke chine ga gamana chalat kane ko cha jo mo cha jalat no kata dan en len ngardin ke je dia biadir ngajin wone ne ku me SPLA yo ke jen gwasme cha kur cha jango ke charan yalekan wo bikan kur bikaneter en do dan ter ken kur ge chere me ngai kone kane cha mo ke bongre en male dan ku ti dial real ka kwa ti dial ka kuide ken we reng Machar ka ruwa da che ti dial che ga yar reng Machar cha je de wo ke jo ran lat kene je ken peace agreement da ne cha ta gang Dr. Machar ko de je wo barai now charing Machar cha je wo je ken chi ne tel option de no bine ter kur ken no bine ro da gang gonten continenten cha jo mo cha je kwen chikan mandan an lat ke kirm yadit chikan rejak no chikan nyo lat bonu ne do badana yan ka gade no chere ngai kono no cha rek ma cha yen kana ne to koken tindrai we cha ka juba kana ne na kana yen dan cha yen ka cha ku yen ba kana nang nen ka court mu aga nang ka court kana ne mane a violation of 2010 peace agreement so ko kuje mo kana binai mudene lado binai lat
ko chine gorno Riek Machar no betere te jen kata dan cha yen ga je Kir Mayadit ken Kir Mayadit chamal che je tolke chamal che je yar no ko kuje moni chine gorno bne let kel ke Kir Mayadit kine gorno Riek Machar ba je nang ano gwad dan en la gwalo kan cha bna gwalo ko jen tel durum che dur am dan la gwandure e Kir Mayadit che jo mo je kan la no Dr. Machar ngai kon dialen go ani me chaje yen je te ka pet dang bakel reti jen kar ne dial ko ken gwan mi shikaro ka natin tel ram rai ken ke je ten kan gwat nyur mana ante ka tin ko kor pen dang bakel karo dien karam da ne yen jen Kir Mayadit ke bol mel ke wudi shala Michael Makwel wedene ke kol manyang juk kanetin ko ken cholton balong ne men ne kon rameda ne la ship defense dan me cha kulo wuch ne dial ti gni di participate ko be ke Riek Machar be ken yen ken dial kontin chunkel ke ko ken gni de modal ke Riek Machar so gor kan de ke Riek Machar de kan yet de kan bat ke de kan wo cha ka politic for good ban mi chen na me cha gu jeno che belet bo mi jen do dan ngi ken eja so tilin kon ga tine kan token ko en re kuma ka Kir Mayadit de me ka jen gwas me che gor no te mal me bediten malamo ta dan be je ke je o che Kir Mayadit che je me ke che je choose ko mete malte te ndio je china de le nyin ka che Riek Machar che je de le nyok mi yene je no ka jen cha je lugbo international community ba loge je no be mi chita na mo be je gor so right now chi ayu ne no shari reality cha gala no shi tok ne to kola kuma spela yo ko western equatoria charen mat ke nas michal ke national celebration front amen right ke wudi chal ke Thomas Rilo chi kon dial ngaje no kor jatin kor shi kor mutot kor jatin rewe ka South Sudan ko en 2018 peace agreement dan ajen ko kor ko da gang barayna mi Kir Mayadit da she ku decide no be Riek Machar be je wo kwara chala do che peace je violate ka peace agreement dan chala do jene power sharing mi jen tele Kir Mayadit tele je power ko dara ramimo mi chi malta en kel dara je wo unless mi chi peace deal mo che collapse so mrai kon tem la peace deal che collapse rewe ka South Sudan ke peace chele anymore wooden shal ke ebol mil Ramadan la by president shawar ga che je gor gwas me war ga che gor ni new the telo de Kir Mayadit ko jen chaja kwanya la general cha kwanya la general chan right ka ku bol mil en wo jen chaja kwanya la general lora bang na kwanya ke la general na ko che lan di che lat ko ku Kir Mayadit ka nek daga nuari ka jen paira be ka paide ko ne do badanan lan wala ka bogeje no ka je long kum Kir Mayadit ki jang dial so mi chida na mo she bul mel che jako be je hen ke reward ki promotion ma ba kama la general la full general jen kane ko kian ti ko che ler long ba ko bi kan wer bi kan na ki bi kan ga joj bo kan ga karen yale wa kan cha recognize Kir Mayadit so ko kije mo ti bul mel she reward mo che je bul mel che ko ngaje no by president for economic cluster Dr. Benjamin Bolmel liagge long president Salva Kiir Mayadit and promotion kamaje awa within South Sudan ko run ka karwa ka run kana to ka pes dang bakel garodian wache promo negative shop kongwan no che promo negative shop kongwan ala kwar ti kon dial shungaje no Bolmel ne ka gwaze dan ka fire me be let no ko katuk de kenyam jen chale le record company jaram dana wi yo dial wo ga ja re wecha ka South Sudan ka pyro me che kon rol chana keling dio je che kon tani chana keling jala de wonena Ramadan ba kwanya la president e Bolmel ba che kul lecture mi ge jogne no ba chare mo cha keling dial la tla chal ke tani tla ka pin ka do ba dan chi ngak che to ko ja me chala ne kenyam no ne Bolmel bala kwar ke baje kwanya la kwar ci kon dial mi ci gina mo chana yunen cha gujin we kajene bat ka kore ci be pele la tok ci Bolmel cha je be kwany alo la vice president ano ka tuk de ka lat ka wuda ko office ano chen wer ci ka na ke ci kon ne na ga nware chen nang nware ci tok so mi ci kon dial bo ci kon gaje long ba ka taye dana ci Bolmel ci ben wi ko am ka je yala rami mo kon wer ko ka target gonten kon tigte naga ka karen yale kan ji Uganda che ji Uganda ba che ka invite re wecha ka South Sudan so ando brana kwa je promote ke je mu kon right kwiden tema kwa je promote ko jen jagan wer che kanak te ram de promote bang mu kan wer kan kanak kan to ram mo gang na constitution kan naga nan were
so de kon ngaje no promotion de be kerim nuari a chang bala kwan bobo woni amba bi ngaje no jen promotion dana kam ke bol mel o jen chanwar shakanak. So you don't have to forget that they take do bi ngaje no bol mel promotion kam ke je che je lor bang je ko chanwar shakanak. So mi jiram kun mi dan lero de ngada no te ram ko promo lor bang no wala jalar kan ojin baji kam general ki baji promote o dong mate ka kor mi chutin mi monyin na ko wi ko ken ba ko ngaje no ojin jiram bum bara na nyin wore ka rodien so nyin wore ka jang ba baji promote jang changti ko kume no bijin ram ma chari ko na jem ko wudu me ko ali recognize ke jem antama anen kone en wo chen chaje recognize ke general jene full general right now ka jo dana chalat gwasmen. So na me der ko je ko di na ngaje no chwaje pero je no bol mel position de jega jede so kel mi de yena ngaj tekon ka another breaking news gwas mi de nywa yekel en breaking news me man ba nywa yekel na kor mi cheto ki take tradery tisha mark re duar mi tegatin waken chika waka dorshwal ke bor ken ke ji bargazal ke trader bargazal ken ko la kokla kan ka ko ne ken dangwel kel at least 11 trade from bargazal community were injured, 5 of them critical after a group of army youths launched a violent night attack in Jonglei state capital bor and walk away with over 30 million South Sudanese pound. Kan trader titi wachi ka bor no ko kane la ngol kan ka ko waken jel kan ka yo ngwad ma cha chu tol duel mi cha tol duel kan dang wel kel dial jane dang die cha mo ka bor di de jong le na to ga tinane cha ka tol duel kan cha ka kwal yuri chop ka 30 million South Sudanese pound 30 million ka yur ngwalong chirmi around 7,000 dio 7,000 US dollar kinin dang baro US dollar ya kwal ka mi cha ka wo convert yo ko ko yo cha na ka 30 million South Sudanese pound mi cha ko convert ba ka kinin dang baro US dollar. So cha yo to cha na ka cha ka nang smartphone ni ano cha yo mo cha jala de John Deng Madit ajen chairperson ka kuma bargazal ke business community re which antobor chicken mission me chicken la no condition mi to ne dang diech no cha ko mo ka bor wa ka bor hospital right now cha ko la do ne ngum ku ne diti ku ko motivated ne content wa ka makcheng ka me chetes ne ke yamane kana ngamne no gor kana na kana to kon la tradery no na wa kana diti kana de talat la ke jobless use ke use ngande talat je kan ka wala widin cha yije kana de kon don kul ka yogo kana la mek no be kan yoken be kan kamera ante ka yo belke kuma ba ko kan de kan protection mo gade kan de leka de kan de ko la ngene bo de kan ko moy kalet ko ngai ko no de enrande moy kalet mite ko mo dong le roda but kan kuma ko moy kalet. That's the reason why can choice no be cannot no be can ka mai ka wer so mi chena me mi chora lat re wage bor another breaking news mo go robe nyaa kel gwaseme na me tuoga ka Gogrial West County ci police ni ci kan la dre which in Binimin wona na ka Warab state wacha wood kel okay have arrested a man following the death of his wife on Sunday evening in Bakamol village Mayom Toin Payom after a brief argument over their goat grazing on neighboring farm. Ramisha nak kore la chik anona wa kwidel del dio je chore kaka and when among then chiga you talk chara mo chajenak okay ramachana chale matuklwal matyang jen take matuk lwal matyang jaramadana nagran take run jendang diok karamadana chanek atie madut kolme take run jendang bakal kweke long a shake tot lwal matyang jer laram dida na jaramadana nagran ke kwi del michure fam gade kire kakade dio je che kak che wicham che ngai kon no mi dong che det ki hok chi ko ka ko cham so la de la ya kap ke no ki ba mi ke ngani te yen ke deton dong ba ka duech so all that but here no wa dio je cha del cha je mo ke ke jaram dan che cha kar ya cham dong gi chi yu ke din je chek che na ngai kon ni siang dong gi ja go chi dong de ran de nak by the way but do mi chi react che to lo mi chi kor ja la ko kor always kor elia term de dien
chang le na nyora an ka sha nyi den la ya ben liya ko ten jen kwalar no kor shagwani shang cha authorities kine kontika longan wenemi no tin ka kwida lana chire chelat no cha wachi kume cha ka provide gwasamo ko bikan mandan cho lat bikan kapchong so mi chirna medi ene no kwine ni dangro so jenta dan cho lat no so gorje no kon wi dan dera te chung de kon lat ko de kon kaling mi jira mi jidit gwasame and then my final message ne gor no dere ling please mekani subscribe Allah ta dan en shi bol mail she take jare we ka so Sudan ci kon di ala ngaje no choro ke queen but you have to understand this bol mail why yoti shop ko 1.7 billion 1.7 billion US dollar wa ce ga cham bol mail wajen je corrupt ce ti jeglong ce kala wajen charon ko dar la kware we ka so Sudan a can ma kwaje promo de kirmi yadi den tama wache rong che chong ne tong wan chi right tin ji UN international community ko ngai kan kon lat ko rodian waji UN chi ka yu to 2.5 billion US dollar ne ke 2025 so ne ke 2011 ne ka ko gwa de by independent by jek wa yu to ko gwa dan chi ko tin tel mi chalat samoni wa chi ko ka jen mi chal ke road company me ka ted bol mail ko bol mail te tin wal waji ramadan chi yu dial che ganang ko jen letta te ka company mo katel menen ke mila thuốc chit ko dong de ngaje no che do me che la de gwa batel mi le rod so che yo wa cha nang rar sigan tere we ke juba cha ga nang wintin ko ken kwa lo lel ka foreign land kwa lo Houston ku je we South Sudan ko nen ko te yo ku kan le chuj ka yo te ka yo petroleum ka kwa tila kwa South Sudan ban ngore yos ka ke ka do mi choro lut na me report cha no ngi UN you are report na me bu kon di ala ngat barata jang loken no lat ke je kore de information che berar chajela de indian chajela de ne dial you know en ne dial quantity we mon cha nga jore de ko ken ne kon la ji UN chikan dori kan alar bang la ken recycle na let ke kujiram badat ne ba kon collect yem cha nga je no chirong den ba je chular so ramen ya ma cha po nyaot ejen wudu chal ka me bol mail so jaram dan chala do chu korap ka jaram dan cha guje no chirong ko da la kwer ko ram chu korap before ken ne akwer ngu bada la mi che kule la kwer so malat ke kim jadi de tam jaga ka general kwanya je we nyal nanga je ka be nyal do ko bi bol mail bala ko ka jena chare jak ka cha recognize international community chan right ne ko gwade dan bol mail bala ko re wi ka so Sudan gor je no jen be kir point be ku be jela be kir be je joj den ba ko la ngi je no jen take power but cha be come normally like this cha to so jo me de je gorno be nyaa ye kel mi jiram jidit please nyaa ne ko ken en bi ataka ma ban je mudien bye bye